Ovdje je krenula antibirokratska pobuna. Vi ste imali izljev tog ludila u februaru ove godine kad smo bili krenuli da zapalimo državu, odnosno ne mi, ali dosta ljudi je bilo krenulo da je potpuno uništi. Je li stvarno to tako? Je li nema nikakvog drugog načina da mi riješimo stvari u ovoj zemlji, nego da krenemo na kraju da to sve zapalimo, da dovedemo neke plenume, ovdje smo ih mogli skupiti pa da oni nešto počnu voditi, tako dalje. Mi smo bili na granici toga, to je vrlo opasno stanje bilo. Mislim da je narod bio pametniji. Očekivali su najmanje 50.000 ljudi na ulicama da svrgnu vlast, da zapale institucije i da onda ne znam kako već dovedu nekoga i nije to uspjelo i ja sad govorim o ovoj većini ljudi koja je ostala kod kuće. Jednu stvar su promašili ovi planeri, u jednoj stvari su se zeznuli, a to je da je ovdje bio rat prije 20 godina, da ovdje ljudi znaju šta je ulica, da ovdje ljudi znaju šta je vatra, da je se boje, da znaju da to nije igračka, da nije bilo tako, onaj medijski pritisak i ona navala koja je bila, ja ne znam da li bi Francuska izdržala, a da ne izađu svi na ulicu. Danas su neki pohapšeni. Većina tih ljudi koji su komentarisali vaše gostovanje, većina, zbrajamo jedno pitanje, kaže, govorite, Radončić, molim vas, pitajte ga, Radončić, kako da to uprostim, jer je to puno pitanje, isto pitanje na više načina, radi svoj posao samo u federaciji, kontroliše samo Bošnjake, da se hapse, sređuje stanje samo ovdje. Zašto to ne radi, nešto taj pandan ne radi u RS-u, gdje su četnici, Ravna Gora, okupljanja, gdje su tamo ekstremi i tako dalje? Konkretno, ja sam napisao tekst pod naslovom Ministar četničke sigurnosti, koji se može pronaći na internetu, svako može vidjeti šta tu piše, gdje sam kritikovao ministra sigurnosti Fahrudina Radončića zbog toga što ne reagira kao ministar sigurnosti na postojanje i na djelovanje četničkih paralelnih formacija koje su direktno odgovorne za višegodišnje zastrašivanje bošnjačkih povratnika, za terorističke činove, za brojne napade na obnovljene džamije, za brojne napade na bošnjačke povratnike i evo konkretno nakon tog teksta nekoliko mjeseci dogodio se napad na one koji su, na Bošnjake, vjernike koji su išli na Bajram namaz u Zvorniku. Dogodila se paljevina jedne povratničke kuće u Zvorniku i vidjeli smo da ministar sigurnosti nije ni tada našao za shodno da reagira, a po mom sudu, po mom uvjerenju, njemu je bilo mjesto među bošnjačkim povratnicima, kao što mu je mjesto na svakoj poziciji gdje se putem terorizma, putem ugrožavanja sigurnosnih prilika ugrožavaju ljudi, ljudski životi i imovina. Da li je vama Bošnjacima jasno da nema muslimanije, da nema muslimanske države na ovim prostorima? Nema muslimanske države. 99,99% Bošnjaka je protiv te države. Ideja u muslimanskoj državi je mrtvorođenče i to što prije shvati nekoliko ljudi u vrhu jedne stranke, bit će lakše i njima. Jer je neko htio muslimansku državicu, a vidimo danas gdje vode muslimanske državice. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
A bio sam svaki dan rata u Sarajevu zajedno s vama. Mjesecima radi kao kahve kuhar u generalštabu armije Bosne i Hercegovine kod tadašnjeg načelnika generala Sefera Halilovića, što je bila idealna pozicija za pridvoravanje vođama bošnjačkog naroda. Imam 3 šehida u porodici. Imam 3 šehida u porodici. Imam 3 šehida u porodici. Pitan kako uspio proći provjere ministar sigurnosti današnji, za kojeg je evo evidentirano ovdje da postoje razgovori sa Naserom Kelmendijem, iako on negira poznanstvo sa njim, negira kontakte sa njim, a ja vam kažem da su bili ti kontakti i sve, dakle, počinje od ubistva Ramiza Delalića. Ja ponovo tvrdim da Fahrudin Radončić stoji iza tog ubistva. Ubistvo Ramiza Delalića se nikada ne bi desilo da ga on nije odobrio. Sa pozicija trokuta moći, Fahrudin Radončić je došao u priliku da zada konačni udarac Bosni i Bošnjacima, što je očito uloga koju je preuzeo od svojih političko-kriminalnih mentora. U Sarajevu se tog dana kandidovao za bošnjačkog člana predsjedništva. U Prištini je svrstan među najbliže saradnike Nasera Kelmendija, optuženog za organizovani kriminal, šverc narkotika i teško ubistvo. Optuženi Naser Kelmendi u saradnji sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Lekićem, Mohamed Ali Gašijem, Milovanom Jeremićem, Ljubišom Buhom Čumetom i ostalim organizovao, formirao, nadzirao, vodio i usmjeravao organizovanu i strukturiranu kriminalnu grupu. Pod nazvom operativni tim Igman, dakle, traži se od OSE da dostavi sve snimljene razgovore Fahrudina Radončića i Nasera Kelmendija za period 2008-2009. SIPA posjeduje razgovore za period 2008. godinu, ali je tražila naknadno od OSE da dostavi i druge snimke. Zašto to Almir Đuvo nije uradio i je li uradio, a ako je uradio, onda Fahrudin Radončić danas ne bi bio ministar sigurnosti, jer ne bi mogao biti s obzirom na ovakve kontakte. To je papir SIPE, ali ne u vrijeme kada je direktor bio Goran Zubac, nego mnogo ranije. U optužnici u kojoj je Al Jazeera imala uvid, Fahrudin Radončić spominje se u 2 od ukupno 9 tačaka za organizovani kriminal i teško ubistvo. Tužioci na Kosovu svrstali su ga u kriminalnu grupu koja je 2006. održala niz sastanaka u Sarajevu, gde je isplanirala ubistvo, kako se navodi, rivala i glavnog gangstera Ramiza Delalića Ćele. On je u zadnje vrijeme postao vrlo kooperativan i on će uraditi sve što se traži od njega. Znamo ko upravlja ovom državom, ko traži određene stvari od određenih funkcionera i Fahrudin Radončić je vrlo podoban za to, jer svi imaju i svi znaju ovo što ja znam, čak i više od toga. Centar za istraživačko novinarstvo u Sarajevu istraživao je 2009. Nasera Kelmendija. Mi smo pronašli da su Naser Kelmendi i Fahrudin Radončić, odnosno Fahrudin Radončić reći nisam ja, nego Avaz, razmjenjivali nekretnine. Dakle, oni su, Naser Kelmendi je Avazu ustupio poslovni prostor 120 kvadrata u Zenici, za uzvrat je dobio vilu u Aleji. Je došao s kesom, on danas ima 2 tornja. Vi znate da to nije stečeno legalno i to je nemoguće legalno steći. Dakle, puno je heroina uloženo u temelje Avaza. Ja tvrdim i to je tako. I ja ću to dokazati. Kad tad? Dakle, može mene Fahrudin Radončić klevetati u svojim novinama, pisat bljuvotine, pisat laži o Zijadu Turkoviću, o predmetu Zijad Turković. Dnevni Avaz nije glas Sarajeva niti Bosne, a ponajmanje Bošnjaka, a Fahrudin Radončić je najveća podvala državi Bosni i bošnjačkoj naciji. Prljave kuhinje, laži i potvore dnevnog Avaza čine Rasim Ljajić, Emir Elfić i Nedžad Latić. Isti motiv spojio je i ovu trojicu. Da se radujem danu kada u Bosni i Hercegovini više neće postojati novi, kad će se vlasnik i kad će se vlasnik ove novine vratiti tamo odakle je došao. Gospodin Radončić je nesuđeni trgovac električnom energijom, međutim on je imao želju da se bavi, a onda je pokušao preko svojih prijatelja iz okruženja da pokuša na neki način da uđe u tu branšu.
Međutim, vi znate da je na neki način to stopirano i onda je krenula ofanziva. I vi ste ga kaznili, prestali ste se pretplaćivati na vas. Nisam kaznio, nego ne želim čitati štamp koja izmišlja, koja pakuje, koja nanosi štetu društvu. Ja gdje god prođem, stvarno, ja sam rock zvijezda. Dame i gospodo, spremni smo za proglašenje pobjednika. Ja gdje god prođem, stvarno, ja sam rock zvijezda. Ja nemam taj problem sa građanima, pogotovo nakon 7. februara, svi su građani zaljubljeni u mene, jer nisam dovodi i bio. Samo malo, braćo. Samo malo, molim vas. Radi nas, molim vas. Hvala samo. Ja gdje god prođem, stvarno, ja sam rock zvijezda. Želim da kažem, mislim da je Kurir objavio da Fahro Radončić, da se ne našalim, već da budem ozbiljan, kroz osmeh ću reći da Fahro Radončić imitira mene. Fahrudin Radončić. Gospodin Radončić je vlasnik velikog medija, moćnog medija, ali nažalost ne postoji mogućnost da on pobjedi Bakira Izetbegovića. A sve kulminacija nekog nereda na političkoj sceni, vanjskog djelovanja putem medija, neprijateljskog, neznalačkog i unutrašnjeg obavještajnog, nema kakvog ne sve djelovanja da se stvari razvali. I produkt toga je neki bućkuriš u kome nikome ništa nije jasno šta se dešava. Gospodin Komšić, meni je žao što nije došao, sramota, jednostavno je sramota. Jer otprilike vidio sam da je to prije što je bilo mahanje, osjećaj prstom, evo samo skupljanje političkih poena za izbornu kampanju. A to je da ova stranka ipak mora biti stranka ljudi i demokratska stranka, ne stranka lidera i rukovodstva. I neću biti kandidat 2014. Kradu nasumice, kradu kradu nemilice. Znači najobičniji lažov i to ću mu reći javno kad bude prilika preko medija. I kad vas budu pitali zašto ste izabrali Bakira Hadžemerovića. Sasvim ste luda, ne damo hoću, sasvim ste luda, ne znam šta hoću. Ovako, kakva je razlika između Cece i Gorana Bregovića? Kad je Goran Bregović šestao peradio mi, odali se ga kao bilog mečku. Naš predsjednik reče, kaže, ima i trojica, četvorica sa kodnim imenima obavještajne službe bivše Jugoslavije, ali jednom obavještajac, uvijek obavještajac, nema tu, samo je pitanje za koga sad radi.